Te aku boleh borok ki parlok matok kubor. Tika jengkot jengah fi mata kesengi ka. Jengkot jengah banyak kendu fi mata kesengi ka. Dan kui ka mat ka banga. Nak jengah kamu nong bi khamat. Nang te na po Eastern West Castle District mo kamu MDC ngakwa man penpau. Halo ka wei ka kam. Bakata ka di ka jeng mang pisah ke sarkar. Aban senana di mar-maramot ya ki sispa apakutuli ki government LP school. Ani ta ki lower primary school jong ka sarkar mo. Kenika lembaga penat Directorate of School Education and Literacy kala tender mo ban senai ki sispa apakutuli ki school ani ban maramot ya baru ki LP school ki badan hagani ka jela ka jongi. Bat kat kum kenika tender ke bagi ada ban khat hadu ka ban penkut akan arp sautrik dung kapan kut anu arp sautrik tahu benai arp sautrik benai April aja arp rio ngarsyam bagi ladon hadu sispa prapu teli ki school nak kini sispa anyo pupra ki dei ki government LP school kau ki dei ka secondary school kau pat ki dei ka higher secondary school dekat kum kini ka tender ke bagi lakon lambang ba kawai ka government LP school kaban repair le ban sna building thamai lamang hadu nyopolak khat praja praspa prapunyo nyopolak khat prajar praspa prapunyo kawai ka school man penha ti na kamenta ka secondary school kawai ka secondary school kawai ka higher secondary school lamang nyopopralak khandai punru hajar aspa sapupra kabamot ada ngi khen total baro kani kabaka khat tanda katnan education and literacy kan poi syaka sispa arpusan klorie tam ya kata mo ti kai ko panong ne ka por ho sutanat ba kasokar ka simkhia man pen bhai ki school kham tam ya ki LP school ma balik ki update ke jogi ten rei kai ka bang ko man pen pau kan ka por ba kani ka jung thmu jung kasokar man pen bhai kani ki LP school ka long ba ka don ka ba lesi ka bang lap nong ne ka por ka ba ong nong gila parong ka le siliang mangala pet ba ne kini ki list jung ki school nei nang ko pan pau na kam ta ke Eastern West Castle District ha Eastern West Castle District kini ki school ke ban pan bha na ni ki ban yo ka ni ka fund national building kalong na Eastern West Castle District ki yo ang pratali na ki sispa prapo teli kat ba ka West Garhill District pat kayo adu life of pratali mo ka West Giant Hills kayo adu art kundai teli nang ta ka district ka ba kham he ka ba la dan aru muchua ka East Castle District kayo tangkat khandai ki district yo kan ka East Garhill kayo nyo Giant Hills khandai kumta teter ka West Castle su kayo pratali tikai ngok ka nang ka pur kalong ba ha Eastern West Castle District ka record ka bang layo nga kalong kidan hadu prahuai teli ki government LP school bat kini ki prahuai teli ki babun ki school nga ngalali keleng-keleng di ki school ki bala isne sisama ki baradon kam hiban maramban baradon kam ban repair tin rei bali ba ka sarkar pat ka ai tang prateli apo Eastern West Castle District iki dan apo mairang block ban arteli hamatar shan block hoi nga kamu nak kena kepon ngam bisni ngam puhnya kini ki school baru ki belayo mo so tenat bagi help kena gini kena school ji kinyo ya ki building ki bapiang mo kunyo chung school ki jongki te ngasui ba kadon ka ba long proportionate dia kambiar kan ho ngim ka mangingin yo adu kata ka yan ka bagi ki district mo ki bakam he dan ki bakam bun ki school ten dai ka jing fair life para adu para perkat mo ka West Garhill sebab ka Eastern West Castle District ko Giant Hills kayo adu arp kundai la kumnu ka soga kale ben pet ke mo kamo ngai fi ka Eastern West Castle District ka dan adu rapu iteli tang frateli ngiyo ban repair ngas ngo ba kadon ka mo ka jing lesnya khamat de lang sarkar na ta ka arpan ngo ka pawon ka por ba kini ki school ki don ha ki snong mo ki da ban dei bi ki school ke bala seng de ki snong la ni ki bala seng de ki balang ki ba hadi no bot pat mar ba slam ba kala simti no ka sarkar nalor ji kini ki school ki donru ki pat ki school LP ndai tangga Eastern West Castle District ndai ha ki bi de district ki bala seng de ki shnong ki bala seng de ki balang ki ba
pat di kita government school dan kita deki deficit mo dan ki deficit school system dan ki ad hoc school ki bon leki school changi shen nong dong ki deki tai ki seng deki balang ki seng deki shnong ki bahaba ka deficit system ki bahaba ki ad hoc tinglawat bang laju keli ni kini ki deficit school deficit and school ad hoc ki shio atang ka tulok ka basu ka sarkar mak ba syarap sarkar nrai ki building pat ki haban tebi tiki babun kini ki school ki deficit ki ad hoc school ki ba ki bala isni paki haban marambot hi deki shnong deki bor shnong nani deki bor balang bakam tatap tinggal kau pernah ada kapor pada ke sarkar ke lamang hadu nyo paulak ya ke wek LP school nyo paulak ada sna pelut ru sifau lak kau ke kamera layo adu nyo pau layo adu nyo klik ke kamera nyo paulak ada nyisna sifau lak kau ke kamera layo adu nyo kamera lagi ton ki school ke balesi ngam tharai bagi LP school ke kam adu nyo kamera mo LP school kita tek ke kamera nyimpat don kami taki laboratory nyimpat don ki library bagi dia taki LP school kai ma ko mana nak balai ke sarkar bakala don kan ni ka pisah sispa do arpun keluar tam beli kam ailang ke ki building nak kam taki school deficit ke bang fi mene ki school ad hoc tola kam hadu nyo pau mo nak ni kan nyo pau penmang lang kam jadi ki school deficit ki school ad hoc dan nak di nyo pau no school sarkar safola kalai pau no sikini ki deficit mo ani sikit school ad hoc tola kem ai du sapo ru marchim no school kasan pau ai no ini school deficit ke school ad hoc arpo lak ru namar bakin makir kini opan panpai ke school kiru ki ai kaju ke jing hikai kaju ke jing syakri bat ki resol le babon ki khamha ke resol ki bapa ke deni kini ke school ad hoc na school deficit nang ya tu ya pi ba hadi bangala job FDC ki babon no pi ki school ki wan mo ki tiap bangi dan kendak ke site ke scheme na kilang KMC ki babon ki lawan ban ai ki application ban ai ki mebarna ku jung tho banyarap le man pha na kam ta ki ki school building ki ki babun na ta ki school deficit school ad hoc na lawan ka tu ki school ki ki bela jot shisha ti ki snong man pha ro nyo kem dan fund hi bapli sarkar kam yarap tinga semua kan ka por pada ka sarkar la adu nyo polak ki government school na ko ban kentu ya ka sarkar kan ka por ya ka tan education bakat pelam kan ki school LP kepada nak deficit pakum juru kepada nak ad hoc nak takwa berkentu ya kini ki school par kham tam ya ki snong ke bagi don kini ki government LP school nyo polak macna ya ki school building ketika building ke bala biang pura ha ban bu ya ke building joka secondary joka upper primary lala nak ni nyo polak don ki college le ki ba ki seng college ki batang upper level da macna ke building tinggal ko aban kentu yaki snong ba kham tam yaki managing committee jok ni school maki ki de belong ki ba pe ngor mo ban fikir ban pe ba kinu ki ba yo ban snai ki school la kalong ki contractor cement ne ki group ne ki consultant ne ki company ki ba snai ki school maki managing committee ba snong ki de ban pe ngor knang ba kinu ki ba yo ban snai ki school ki de ban pelok ya ki nyo polak tengka nyo polak tengka ni jadi kileman ngem tep ka jingtrai kalong honor kom ten rei ko man kentu yek teki tip na spangki building spangki baju trai ka kenya pelem kanang ba kanum dan kanu ka jing mo ke jing dak thormur kanum dan kanu ka jing sna tangdap yo ba la sa yo du nyo polak sna ki kamera patang ane lai kamera mo ini man tep ki pa ba ke de belong aware ye kan ni kisnong ke de belong aware ye kan ni ki kenhun bape kini belum aware kini kanang ba kani kanyo pula kan ni hok man pentri hok kat kumkini ka sanction ka bala sanction ka sarkar ka ba kawi ka bang simene ka long nyo pula ka praja praspa pra punyo ka te idei tai mo ka man pa ne ka man ka pa du ya ka sarkar ya ka education ba hakisna ko ma pelam lu ya kini school deficit school ad hoc don lu ki school ki bala seng da kisnong kibalayo opening permission ni kinang hak mai kata ka kenu ki private school kini ki school kelas syakri shipo khasan arposnem ndai ki snong ki siwi ya ketulap ka building lu khaba shnahi ka ba ka dikai pe ki ai kumju ka mai kini ki government school dara ka sarkar ka don kan ki pisa pe lam sikini ki private school ki ngamong ki school basang ki rushiman dai ki basang de ki snong mo basang de ki snong ta ba ki berang hapsa bar hakum kita ki private school ni ki private system tama ki school bar ki balayo ya ka opening permission di tahi muka bapang ni kapor te nakling jonga bangam kwa bantuklan manu ban sna de school manu bayo ikata ni muka bantuklan ikata
kajing ko nya kalong ba lag no no kasakan pe lem kai mo kajing per hadu akusan lai po teli te ka kam soi hap te kam soi hap ti ngak ba kasakan pe lem kata nang ta ka ui pat ka ba ar ngak ban ba ada sebagai kam school hi hakan ni ka budget session kan ni ka darbar mag ka berdep ngili i haka question and reply haka ba ba lakman remboi uri menteri jaga tanah pulih putih uliah tu ro ka jengkeli belawan ra ada report memin ya ka jengdon ki post ki balai dan ki vacancy haka liang jong kini kai LP school kamot haki government LP school menteri ka tanah pulih putih uliah tu ba kidon hadu ndrus pa anjo punjo teli ki post ki barang lain dan ni kamu buat ki noi kai ki badi bandon haki LP school ki badan haki district ki beper na Eastern West Kassil district ki post ki balai ki don arp kendai teli kamu buat ngidang duna noi kai haki LP school ki jongi sa arp kendai ngot tapi tidak ban bedor ba arp kendai ngot kini kai kim don haki lower primary school ki jongi kamu gedunan ki hadu arp kendai ngot te syai kata kalawai jongki kena school ki jongi mo menu macam tipat ya kaji kai nak tajuk ki yang alalap bagi don ki school ki badan hadu sispa arpo sispa lai pungut kena school kataka lo LP school kini hikap gidan tang arngot kini kai kum kini kai kita ki sispa arpo sispa lai pungut tingkap men ketu kan ke pon nomor ba minister oleh jubab apa ka yung dawat hawa nyok kecela bagi don hadu endus pa anyo punyo teli ki pos kau menentukan di kepor, ya sarkar, ya kata education, bahkan belum nak pergi exam, pendap nak ia kini tipus ki balai. Baru ki school government LPSU badan akan dikejelah ke cungi. Jadi kita sibun bak exam lah cungi ki melepas ya ke MTET exam mo. Ki melepas ya ke MTET, ki melepas ya ke DLED mo. Ka nom jok sarkar kalau ki melepas ke DLED, melepas ya ke MTET. Kiba pun kisam laki bah lepas je kan ni. Terbalik baka sokar pat kampen kloy. Man thungno ye kini kai. Kiba dan hari ni kilo primary school ke jungi kamtam ya akan root na kamta kamtam nam ka Eastern West Kassil district. Kemalong pingal ya kenduk cibun ki school don ki school ru kiba akan dikatiyo ko beradap ke ke school. Ka LP school government. Ka don tangwi nu kai. Utau nu kai ulai atas fano ke school bakan ke school kerhap khang kamba lai teo ye. Tanah kadau mapat wan ki pan ni kai ki ba le ni ka transfer nanta ke don lu ki school ki ba ka school don tak spongot ni kai ki don armot don par ki school ma ki bene ki tan chis patam ki ka school ki ni kai pa tak armot tinggal ayo sngau ngala kali ni ki officer jaka trak pulih putih ba ka soka kala persang mo na ki tu ki school ki badan kendiat ki na school ki badan sipo kasangon ki badan armot ni kai lara no cekui ki school ki kambun ki kena tinggal ko apa ke sarkar kata pulih putih kan pek benda ayah kini kan persangkat bala ban state no ya kini kajeng penkerja ikni kai dan di kajeng nyamber cek school ki badu nak school bat school kenang baki kena kajeng nadu baki dang red kamtam mata le kadang lang senang senam ba kelaya kemba amrai kalau jeng school kenang baki ni kena kajeng kinum du mo iko ban gaji kai na taki hab kena kajeng nadu baki dang senang jok senam kini yo je kai ke biang kenang bala syari skin dah heru kin ka pulih putih ke jikai kan don lupa hakikat kan ngam haka jumut ke berkat ke jumki ngadan tai ban penpau kan ke por kam tam ya kan ka nyo polak mo ada katu sai sisin ya baro ki managing committee ya ki snong bakim dei basukman balayo layo nyo polak ya kan ka school ke jongi ne dewan pek lu dewan long kenang pek ngo kenang pek siar lang kenang ba kan ka pisah ka ba nyo polak ka dewan pentrai kam ho nak minta bantai ya ki building joki school ke jongi mentamo kanang siyo meningasi kan ka list singan je sekren lupa ka parti ke jongi mo na kalian jaga parti kala ban simlang ni kan ka kam nam ka kam ka ba ha ba ka jelah hibur we sitan na kalian jaga kondisi le kanam don model ihan endai kan percama jakran baki ni ram jaga parti ke jongi nama kan ka parti juga sip ya kan ka mat nomor kembang pimene kalong kiwe ki yo adu lai ko pra lai teli ni pan yo tang riu nyo teli kuntamo kamtam ni ka Eastern West Kassil district kam de badura ki kan tis ko don do prapuai te kita ki nyo phone ku pat kin le kum no mo mangara teu do bun school ki long school ki bla jot ki school ki bla pay ki terung kala pay te kum kita de men pay lang kai mo kanum long ka ba
Asli. Ini yang Dah tu pinbu jingkli ni ampat boleh nak kita ki prapo wait li ki school dan boleh yo tang kata ubah piong pi aku tu ni kan ni yo tega ik dah pinbu jingkli ni ampat boleh Em ha Eastern West kan na ki property ki government school Eastern West ki yo tang hatali. Ti pinbu jingkli ni melong ni ke ik dah wak pelong ba Katakan lesi makani kadika kam jo ka state government kaba lesi kom ki nomor 4 jongi ki badan ka assembly ki MLA ki jongi du ki di banyak keren ya kani bat ka sarkar kan ki di kan mak government bali ba ka district ka ji ki yo tang ini mo ke ka daw ka ki jing ki ba kami te nang lengan ko kamana khuble ru lesi ki school ki bla yo ru lesi ka ka de ki testom ki management committee ka de ki shikha ji kisna ban tep ka sarkar ten dai nga ko apna ka por ba haki district ki jongi ki dan ki officer Jakarta Police mo dan ki subdivisional division officer ki patip kini ki school ki bajat ki babur ki managing ti ki lapha ki to ngatip babur ki managing committee ki snong ki lapha ka jing tho shaka tar Police haki district ki jongki ban pe dam ka school ki jongki ki kum kita ngi nya pe ki jing ye kendu ki kan daw ba kelong silia siam kan ni kan kan ni jing poi pun ki bisa bay ki school so gor sto pun dik ni dek seliam to kadang kajing persol ase na ki bos sarkar ber district bagi dia ban kam ai sekitar gue mawat bagi dan kambu nak kebuah. Nga try kata kan kena jumpa mi kesakar mo ni nga le nga shijang kom ni mo ba kayo duna ten rei ka amtip la kala de ke jumpen bon na logi bor balon ne ban ai ten kini kani belamang kade hin na kesakar hi kan mang hin na ka sakar jelahi ban ai kini school ten rei kum ka sakar pa ka ba pe khmi ya baro oi ke jelamo na so ba kam de te ban ne shiliang di balik siliang. Piklam lu ya ki wei pak district biduna le se kala ya mata kasnem le se usang ban wan lu nara kasokar kadang mang hi kama pisah ki school ban marmat ban sat mai. Piklam lu se ki district ki bayo duna kan. Pikam de kum ka was kasil su bayo tang kandai teli. Was kasil ki tang kandai ka di bhoi kayo khatsao kayo khambun ka di bhoi nang ta kan di ka south was kasil district ru kayo kandai teli. Kemudian kambun nak ni sanji di tangga East Kastil District kandai ka West Jantil District kayo adu aku kandai. Kum kita kan. Ting semua kasokar kam dei ban le siang kum ni. Ka de ban pe lang ru nang ta baro school kanang ba ka jin kiu jo ka Puliputi kam dei ban kiu tang ka district. Ka de ban kiu lang habaro ka district ben ta jala ka. Tapi ko pingi piong mantan ni bon kam kiu to pisim makani ka di ka district eastern ka district ka pada po eastern was kadan tang atlik dan singa kai ki biduna pisim makani nakani ka hukum ngani ka daw Kala ban long ka taru ten ngam tharai kanong e kam ta. Ada singam tip ka sokar ka yo kum nu je kini ki school atau ka dei nega jing le bo jing tho jong ki managing committee ne jang kam ne man yo ka recommendation ne ki mani ka ngam tip hai ka ta nya sewa de ka ta ten ngam pi men ne ka sokar jungi ka don ki officer na do ki haki district ki jungi ki subdivision ki jungi ka don ti ketika kamram ke ji ki sebet pek mo ban ai lang ki jing tho ban pha lang ki proposal ki jungi sya ka sokar jale sikla le ya kata ngi wala tip ya kata to ka sokar pa kampek ya kata ka long na ka jing pek silang khamat ngi ki ka tu ki district Puis kan ni ka so si ba so jo bi piong na si ka ba tradition kayo lai kali merang kayo san. Di hindi kam da. Kita magas tu ngakalian juga kan di ni ki bahab apa. Pihak bikin song su divide baik kata peli dan divide baik ni district dong apa pisim na me Kamu pin mo ngam datip ha kay ka system bakile bakin jit di school. Tenen kan juga ang suam nong hiba kasuka kam de ban pechilian pe. Pechilian kam tam le kaji punya kita ki bur ki school ki wa kandong ha. Yang kau was kasih district ni Eastern was ki don ki question nong kandong ki badan kam si syate. Ni kan ki government ki school don ko mang himen ne ki don ki deficit school. Ki ba ki school specialization nei. Tenen ki jo jarap ina sarkar pa. Ngala i la jot mak latip ni kata. Nah, di gedon ruki ni ki ad hoc school. Ki ba kasoka kalau penuh ad hoc tanam tak tulok ni kai. Tenden kan ni kata kan he kata tulok dak school pa kalau gawajak no. Anak kita kan banyo. Kata school ka badan ka kabubian ka ba kinsung school kita sosya ba ka school kay umre pa kanong school ki semblang sembasi ko yung barang no. Kay mo school ko. Kamtam ba ki school ki school ki kana ke ba pin. Kana school ki school bajat ki snoram no. Kakajuk sa umno katong government school barka at school jong deficit.
Ka school government ka pamha ka bitanat ka pasyan kita ka school jungi pa ka bajak. Kita na mo suram ti hak ta pemerintah. Te ka sekolah kam ben pilang kan. Kan pinong tambang ong ngin syarap nang government pi school dai ka bai ki deficit ki adap tak kan. To pishim na man kumanda kasi suku result jong ka SSLC kami manda kasi. Kumangi be ko pa po ka result jong kini ki SSLC po government school babon ni kim mi chak ma kim pau sak ni babon ni di go kini di private school. Hatu kai bidan man dong to pi ba ka di gani po mle jong government ko pentlot ka puli puti. Haki school government. Kadi kata ke ukhi men ya ba ka sarkar ka ba ai ki gram dan ki school ba ai telok dia ka sarkar ki ada hak dan su seki SSA dan ki deficit kat baya ka building pat kampek te kapek tangga ka telok ni kai ti la da ki school bin kim biang ka mumut khina kim yo ba ka jaka syong ka ba biang kim dan ki blackboard ki ba biang ki khina kum du kim setengah berkuliah ba pun kita ki school tin lai nge sungu pat ba ki ni ka wa da prank ka ta ki school ki ba jot ki school ki ba da biang rai ko ang pi ka result ka bahai ka ni ki school basang di commission ki basang di ki balang ki deficit school ki atau school ki yo ka result ka ba kan bagi government school jungi pat esi 8 pha tang ka building sustai tang ka building ka ba result ka bamba kan Kung ka jing yu mla benong hindi din do grassroots baga school kini government school kim la ban ki sa kamat. ठीक है